dalam bertanding hari ini, dan seterusnya kepada anak-anak ibu dari 6 SD yang ada di Kecamatan Bandaraya. Tepuk tangan dulu anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin saya perwakilan dari Kepala Sekolah Gugus yang kami telah mensupport untuk kegiatan ini. Anak-anak bisa lihat seginilah banyak penghargaan atau piala. Nanti masing-masing sekolah bisa membawa pulang atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Perhatikan semuanya, jawab. Setengah lengan, wajah kanan, go. Setengah lengan. Paling ujung isi berapa? Oh, kuantum. Baik. Adik-adik dari kuantum sejajarkan dengan adik-adik yang 50. Silakan sedikit lagi. Terus.